Miriam Pires. Hau Boni Margom, iha programa Sista. História com nova artista. Promove itani artista. Sista, História Conaba Artista. Oferece informação Rai Lara no Rai Lior. Stay with us. Jemen, Lori, Timor, Pamundu. Ola sista lover sira hotu, loron diak. Nolong sok. Asor malfalo hau ita posirnya belun, Boni Margom. Hau dinya 5. Debe maksudnya malu kita posir hotu durante minuto balunya larang. Ya programa Sista. História con nova artista. Promove itani artista. Yeay! Oke, sista lover sira hotu contenti tama bele solok tama bele hasur palita bo sira hotu iha programa ida ninian. Tamane bahe segmento ida ninian hau hamutu ko dina selori ta bo sira hotu bahatene konoba informação konoba jovem sira nebe maka envolvian he grupo nebe maka iha Timor Leste ninian no consegue lori jovem sira nebe jovem lubu kira nebe maka si Timor ninian aprende bot barak no iha conhecimento nebe maka kleang konoba o insa envolve iha jovem ninian. No iha segmento ida amnaro selori ta bo sira hatene konoba grupo ida husi Timor Leste Youth for Peace. Ya, Timor Leste Youth for Peace. No, Lina, ita hanaran dihan Timor Leste Youth for Peace. Significa ihalarang ne mesa que ma jovem. Timor Leste Youth for Peace ni hanya organização ida bema organização juvenil bema envolve juventude barak ihal Timor barak ihalarang. Oke, pronto. No, Timor Leste Youth for Peace dan Erasik hari ihatinan Ringun Rua Sanulu Resin Rua. Mas bem antes ira to hari sini grupo idane siramos antes ne batu irona Conferência ida konaba ya Initiative for Peace iha Bali. Depois de fila usi Bali mais siramos turhamotu hodi kriatia sini grupo idane hodi bele suporta ba iha grupo se apoio tang grupo se seluk nebe maka iha Timor Laran Tomak. Ie nomos iha membro sira nebe maka iha Timor Leste Youth for Peace idane Erasik setelah besir hotu sira consegue hato sernya atividade anual nebe mak sira sempre celebra cada tinan nema atividade sernya mak hanesan atividade sernya hanesan celebração ba Peace One Day celebração ba Peace Cup nebe mak envolve estudante secundário sira dilaran celebração ba mini concerto nomos iha cleaning service niya iya cleaning service niya katak sira iha parte hamos fating ba sira nebe mak determinado iha dilaran hanesan youth leader sira hotu nebe mak babaeng halau ka realiza iha dirilarang. I hawanoing além de nene siramos hato katak sira iha kolaboração ka ou serviço hamutu ko organização balun iha Timor Leste anse hanesan alola foundation nomo siramos hanesan serviço hamutu ko membro parlamento ko insaya sira hawanoing dane hanesan ponto positivo ida ba iya so hanesan sista love sira hotu amini segmento ida nemo sakaratu lori to posir hotu hatene kono ba atividade jovem seninian tamba hanesan ita hotu hatene katak iha fulan ida novembro ne estado histórico ba jovem Timor no estado Timor moso hanesa puti fulan de novembro ne hanesa fulan especial ba iha jovem sira hotu tamane mak segmento ida ne amra katlori ta posir hotu hatene kono ba atividade toma kusi grupo sira nebe maka iha Timorian tamane hono sista lover sira curioso tina karatu hatene kono ba informação kono ba Timor Leste Youth for Peace ini tamane ita ba hari hamutu Brani se la falta husitau, no sira se sucesso ho idane. Ema nebe mak brani, mak ema ida nebe mak nunca tau. Mai be, sira bele domina sentimento tau ne.
Juventude nebe diak tengki uza ni tempo ho diak atu nune bele hatudu no halau hahalok nebe diak. Juventude tengki iha atem berani, tambah sela iha atem berani entang laos Juventude Timor Wan. Hai sista, welcome back iha sista. Historia konaba artista promove itania artista. So, dali datan, parabéns ba Juventude hotu raidoben idanenian. Bulan Novembro, sista considera hanesan special month ba Juventude. Tambane iha episódio idane, sista se oferece informação ba sista tomak iha território laran tomak na bemak assisti hela programa idane. Nomos ba sista sira iha Rai Leon. Viva Juventude Timor Wan tomak. Aminia parabéns ba itabot sira. Ya, iha segmento dahulu, iha Juventude multitalenta, iha capacidade intelectual, creatividade no inovativo. Sista se fahe informação com a TLYFP ninian. TLYFP ka Timor-Leste Youth for Peace mak organização ida nebe envolve Juventude Timor Wan sira. Nebe mai ho visão ida hareliuba peace no environment. Organização ida nerasik funda huse Juventude Timor Wan balu desde tinan rihun ruasa nulu resin rua liuba. Sira mai ho visão ida hakarak fahe ba maluk Juventude seluk konaba saida mak peace no environment. Sista, além hoidane organização TLYFP mos halau atividade ho voluntário. Lihusi mos atividade damenian hanesan Peace One Day, Peace Cup, cleaning service, konsertu musika no seluktan. Corazão ida oinsa atu halibur Juventude sira iha dame laran. Setelah Sirahotu, Honaranga Brantes, Hausi Timor-Leste Youth for Peace. Timor-Leste Youth for Peace, ni hanesa organização juvenil ida nebe maka
hari husi alumni husi estudantes sira nebe maka tuir Initiative for Peace Conference. So iha naba iha UWC College husi Singapore sira ni estudantes sira mai halo conferência de Timor, conferência internacional de Timor. No durante semana ida nelaran sira libur juventude sira libur estudantes escola secundária sira iha dililaran inclui iha município hori participa iha conferência internacional ida honarang Initiative for Peace. Então depois de finaliza a conferência né, então estudantes sira nebe maka husi fila fali Initiative for Peace iha programa nerasik sira hari fila fali Timor Leste Youth for Peace. No amilao na kuaji tinang hirak nyelarang no agora dadao Laos de estudante nebe maka participa iha Initiative for Peace maka sai membro TLFP, mas agora mos a me envolve colega estudante sira nebe hakara aprende bara com aba mundo voluntário hakara katu halo atividade de jovem sira então a me envolve sira bara que teve iha Timor Leste Youth for Peace. No maioria membro nebe maka amiha e maka estudante sira de escola secundária de Lilara. Naran Lobitu, harus Timor Leste Youth for Peace. Dia Timor Leste Youth for Peace, sama yang kolej pikan kata funda usi estudante Timor Leste participa na conferência Naran Initiative for Peace. Pela primeira vez será halo ia Bali, ia 2009. Então hira na ia será halo seleção ba estudante Timor Leste batil participa conferência refere. Hira sira filosofi conferência refere sira mai ho inisiativa kata experiência mesmo ita hetang ya conferência né ita labere raide pa ita mabita koko atu faham ke mal cerita memang hetang pertukaran cerita namane ya 2012 ida salah ya mau naing rua sinerom naing rua naing tolu sira turhamutuk atau funda organisasi narasi então organisasi narasi hari ya 2012 atau orang Anak completo Angelo Ivo Fernandes usi TLFP. Hau hola parte ba hamu tu TLFP ia 2017. Hau se lembra na ba momento na ba hamu lakukan TLFP ne se. Nabe lihusi programa TLFP nya kalau hau basic kamba ya TLFP lihusi sirnya sirhalu yan ba sirhalu jauda kona ba masa Peace Cup bisa tu dara jauhin sira si sekolah sira sekundario atau tidak rame hamutuk di dunia hamus konese TLFP ini hawakar kembol amba grupune tambah grupune dia knofo beneficinya be dia ba pensai ba juventude pensai sira atau ini hal habis kang no haw involve amba ia jo Peace Cup idane no tirme hamus saya hanesang member ba TLFP ya 2017 Timor Leste Youth for Peace mai honinya vision kan vision maka fokaliba peace no environment dalam barat kita kuliah kona peace ne kami sempat confusão sama até peace rasanya seda então visão no bema TLFP focana maka pensa ita tu atrai jovem sira atau hadibu sira para ita faham basira saira peace no environment rasi então amadanya kami mai ho dia atividade event sira atividade voluntário sirne atau ne para dara intenção jovem sira mas muito que fatinha para ao mesmo tempo itamos foi explicação com foi sharing basira com a saira peace no saira meio ambiente que environment tambah dalam barang kemana kata Timor Leste Youth for Peace ne fokus pada peace tapi além dele ame focamos environment tambah kita boleh akar kemuris ia peace itamos pasti ambiente memang saudável. Okay, liga ko aninya gijang na misang na bani sa kolega bala spikana. Pwede daw aktividade ikos na maka ami halo event ikos na ami halo Halloween Fest 2019. Na offer kata exista love siramos parece participa em anaba. Sira uja costume, sira makeup, sira ami halo contest dress contest ba Halloween então konserto música ia barak teve sina ba idane cabe ba ia amini visão no misang na ia kata dada jovem batividade nebe positivo liu atu ne sira hanoi atu cria conflito ne menos teve quando ita halo sira sibuk o atividade nebe positivo ba ia sira ni sociedade rasi ami iha aminia programa anual Baraglos ida maka ami halo celebration Peace One Day nebe maka ami halo cup loke cup Peace Cup ba iha kolega estudante sekolah sekundari sira dilarang então tinang ami sempre loke copa futsal ba iha kolega estudante sira então depois de sira envolve na ba sira balo karakter TLFP ami dada sira tama tinang itamu tu organiza fila kali além dani ami mos halo konserto música ba jovem sira
poin saya sira ia dilarang no ami mo salo cleaning service pa fating ejemplo anesang atu educa jovem sira insya cuidar do meio ambiente buat sira ni itu então ami laona hoidane programa lubu kidane be maka ami liu ona da dihusi além da nemo so ami serviço ho organização sira selu hanesan alumni parlamento poin saya hanesan ho UN agensi sira ya UNICEF karikla sala no Asia Foundation sira envolve ami minha membro sira e atividade oi hanesan treinamento TOT no ami batoi ha município to halo survey buat sira ni hotu então além de ami programa anual nebe maka ami laude hosa de maka iha nebe ami agradece tambah organização sira selo mos encaixa ami ya sira ni programa sira lubu kida nebe maka sira halo Kamane depois de Halloween Fest concerto buat sirene hotu, ami plano hela cada parece que dezembro, início de dezembro, ami se celebra Natal hamutu ko aling orfanato sira. Pepe agora ami plano hela idane. So sista ita bot sira interesse hakarak sai membro ba organização ti LYFP atau sai membro ti LYFP sela lihu si prosesu difícil. Nola iha mos kriteria ba juventude atau sai membro ba ti LYFP. Mai be importante mak mai ho visão na behanesan katak tau as valor dame no meio ambiente ida na be diakliu no pronto mo serviço ho voluntário. Amne grupo ne voluntário ret ba kolega sene be mak ihakar guni atma mutu kami hodi lori dame ba juventude foi sai sira ne mak kono jira kartama ami tabela juda malu yang kartama ta tabela juda malu yang hamutu tabele via pas baju Oke, kuliah kono ba kriteria iha Timor Leste youth focus ami lah iha buat nebe formal tambah quase ema idade hanesan nedes me hitalo pilarang. Sadang estudante sekolah secundária ma maioria. Então, ami hanoin kata ami ne beneficiário sira husi ami ne atividade sira wangira akara katu join ami welcome. Jadi every Sunday nya ami ha encontro, no ami sira kia fating, ami encontro ya largo le sidere. No, ami sempre simo ema fongi na ba karek sira diang ami akara involved LFP. Okay. Mai makna dalam tanda kutip italah simosang kita halo aktividade hoto tu we are having fun while ita aprende ansane. Jadi ita laiha espeta kada ita sia tangosang itu ang mabe ita manang experiência. Tamane ami laiha kriteria tu simo membro fong mabe selagi ni akara katu aprende akara katu voluntário akara katu saya nesang emane be maka have fun mabe ni aprende betruman tang ami welcome. Senti tinan idane ami takona ami la sidak bale simo membro fong tama poin dak pulang goto kami simona ebe tinang oin ami sai loka fila fali ba membro fong hanesan lagi buat tidak formal dari katu mai kontak kami ni membro salah satu depois ami welcome ini ya general meeting. Oke. Ya ami ihana mungkin hampir 6.000 likes ba mini pagina nebe espera kata kolega sudah bela like aumenta ta. Amini pagina Facebook naran Timor Leste Youth for Peace, nomos amini Instagram naran Timor Leste Youth for Peace, kolega sira bele search hana ba na like, no ita bot foto kari kita bot pernah participa evento, telepinya yang mini foto barak lo sina ba. Ya, actualmente membro nemak aktivo lah ya amnya organisasi agora né, untuk evento e tal, mas surah membro senior sira quase basic militar kare. Tambah maioria sira barak memang aku balu servis ona senior se balu servis ona balu se halal studi hari liuran saya Amerika USA Amerika ka USA o balu New Zealand balu bang Australia no barak los ma China. Além de balu si Indonesia no balu si terai larang lah memang sibuk kalau masih aktivitas sekolah yang memang rumah sira partisipa karek sira tempo free mas sira mai. Memang membro memang agora ativo lah mutu 200 juta. Maioria amnia sira aplica ba bolsa sira hemos sempre usa con ba serviço voluntário cada experiência maioria se sempre menciona ita lofi também dan hansan ajuda mo sira hori fa força letan sen aplicação.
Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds. So sista, juventude na bema tenek mag-envolvean iha atividade kreativo sira, hodi kadiliutan talento na kapasidade positivo na be ema ida-idak iha. Dala barak mak ema hatete katak juventude mak fini bana sound. Então, hakarak fini ne sai diak no sai buras, mak tenki cuidado hodiak lihusi envolvean iha atividade positivo sira, hodi hamoso na fatin dame iha itelet. Drenched pavement, keep on moving though the water stay raging. In this maze, you can lose your way. In my job, you crazy, but don't let it face you, no way. Dia pessoalmente husi hawa brantes hanesang member Timor-Leste Youth for Peace hamoning kata tempo baita tu goja itani matenek iha era ida agora ni. Ita bele ransu, ita bele halo saredet maite hakara, ita bele expresa itanian tamba agora ni tempo nebe livre tebes baita. Duke ita laku intene tempo buat nebe maka negativo, dia kli ita halibur malu ya fatinda ita halo batida ba joven sira. Tamba quando ita halo aktividade husi ita joven ba joven, idane se simuliu a sociedade duke ita heng adulto sira mahalo aktividade ba ita joven. Também ao heng katak uja ita ne tempo hodi diak ba buat nebe positivo, duke ita gasta tempo atau halo buat nebe maka negativo, no estraga ita ne tempo joven nian. Mensagem para colegas jovem tu ser seluk maka saya nura jovem tinggi saya jovem lebih mak aktivo lebih pasivo no saya jovem lebih mak independente lebih dependente demais no usa itene tempo nema saya jovem atu intinang he buat lebih mak positivo atu ne bele fo impacto mos positivo vai ter no futuro tambah ita maka esperança no futuro ba na sauna ini tambah na labara ita sempre rona den kata problema acontece tambah den jovem tambah sama tinggi jovem Tamo sama dia kata jovem mas saya autor ba problema. Tang ne hawa kara convida colega jovem siraselo, mai ta mutu hamri ho sentido ho firme. Atu ba mundo kata jovem laus autor ba problema, mas jovem mak autor ba desenvolvimento. Tenemos que mensagem. Sista, história com o artista. Promove itania artista. Juventude matenek bonito no bonita mag juventude Timor Wande. Tane, la bele envolvean iha atividade negativo sira, atu nune itaburas babe baik, hodi tau as dignidade, hanesan juventude Timor Wan, nebe mak responsável no pronto apoio desenvolvimento na Soundoben Timor Lorosai. Sista, labele muda ita buat siranya kanal, tambah ami se oferece na fatin informação furak husi juventude sirastelo. Oke, sista lover sirahotu, ida nemak informação com a ba Timor-Leste Youth for Peace ninian. Ano hindi na espera katak lihusi programa sista ida ninian, atau bela se motiva jovem sirahotu. Jovem Timor atu bela tweet para não participa programa sira organização sira
hanesan ohin serninia membro sira na dian katak bahira tu tama iya Timor Leste Youth for Peace ini la complicado ida nomos sira la iya hanesan kriteria ka regra rigoroso na isa po sira persija tu prense ito po sira persija tatu tau ito po sira nian hanesan botira kare jovem jan nebe maka hase participa kare ko voluntarismo katak dian sira tanda kutip ohin sira tanda kutip katak dian la selu las kala iya tamba ita boto tu ita halone ko voluntariamente iya taman hanin kata espera bele motiva jovem sira hotu nebe makasisti programa idane liliu sira nebe mak sempre na fatinha kanal Gemenian liliu ya programa sista idane iya taman tirmai amero karat dori tabo sira hotu bahaten fal informação seluk mai be amakarat dori tabo sira hotu bahare publicidade tirmai. Oke, Sista Lobe Sirohotu, obrigado barak tambah sina fating hamutu ko ami iha programa Sista. História con artista, promove itani artista. Yay! Oke, Sista Lobe Sirohotu, tirmai te siba ke por tuir programa creativas Nebema Gloriosi Boni Margo iha Maubara. Wow, iya. Atau halo set kata atividade Nebema ka Boni Margo consegue realiza iha Maubara. Asaung atividade kao atividade caritativa sinian. Nebema ka consegue lori jovem lubu kida nomos estudante lubu kida. Hamutu ko jovem sira Nebema iha talento kona ba canta música ninia nomos iha prosesu ami bahalo atividade dan iha Maubara. Iya. Wow, capaz no fura teves boni. Thank you. Com Sempre certeza Sista Lobe capaz. Sirohotu curioso que teve sacar hatene programa idane no. Nebema realiza iha Maubara. Iya. So programa idane Nebema realiza iha Maubara idane sahenesan atividade ida faz parte ba jovem nian. No atividade generasi realiza tambah akara tu celebra loron 12 de novembro nian Nebema celebra ba dalla rono resinual nian ya tinandane. Nebema kodi hanuin hikas itanya juventude sira nebema ka Mateona iha tinan ruano resinual liba nomos jovem sira nebema ka luta ba ukun rasika na sound dan ini no iha atividade nebema realiza he Maubara dina karata hatene hau ba Jose Hau hatene tebes ba sira no so ini hasil iha na ba atividade sira mami halo hena ba los kala karik la hanesan curioso karata hatene hanesan botira karik ema dihan hetang apoio si organização katene outro quando atividade sira que me realiza na ba apoio si organização Ruma Galai. Ok, com certeza. Hau nesse Sista Lobe Sirohotu curioso karata hatene kona ba idane kona ba Boni Margo ba Jose so Boni Margo iha grupo idane ba kanaran dihan Makom ni Cruz mau ngaling komunidade Dalan ba Cruz. So iha grupo idane maka hau hamutu ko hani mau ngaling sir na hira seluk ami lao hamutu ki ami hodi prepara sasang karitativa nebe makan iha hodi ba fo iha aling orfanato sira nebe kele Maubara nomos komunidade sira nebe maka hela iha Maubara. Tamane ita lori den Sista Lobe Sirohotu ba hare hamutu. Ok, Sista, na fatin ita qualia kona ba papel juventude ba desenvolvimento na sound inian. Balumores de tanquear Mai benela lori Serraio tu barrelete Liga ao momento importante 12 de novembro, comemoração Loro Massacre Santa Cruz Ninian, e mas jovem balo na bemak iha inisiativa diak, hodi halau atividade ação caridade ba orfanato Sira. Hanesan mos domin ida husi Juventude Timor Wan, baki Wan Sira, ia orfanato Santa Terezinha do Menino Jesus, Maubara. Los duni katak hodi relembra hikes acontecimento moruk iha tinan ruan ulores em walo liba, la os det concentra iha cidade dili. May be inisiatibo diak na bema grupo Juventude Makom ni Cruz, mau aling komunidade Dalan ba Cruz, halau iha Maubara mag-asaung karidade na nabe fahe ba alin orfanato Santa Terezinha do Menino Jesus, Maubara ninian. Maita noi
Hau karat dori tepo sir hotu ba visita aling orfanato sira nebe maka iha fatin mabara dan ninian no hau ho grupo makom ni cruz lori sasan balung material didati kuninian nebe makom ni cruz prepara ona atu bele entrega ba iha aling orfanato sira. Hau noi buat nebe makutuan mai be beneficia tebes ba iha sira ninia uzu ba lolorongnya diliu ba iha tina oin karisirnia aprendizazen hau. Tamane kureo jakarta hatene atividades sera tame halo hebe orfanato dene tirma ita ba asiste hamoto ita hari hamoto. Okay, come on. Sista lover sira hotu hanes ngohi ha consegue lori to sira hotu tama mai arredores orfanato Santa Teresina Mobara niniang nebe make fatindane so dadang ne hau hamutu kone mau ngali sira husi makom ni cruz ami preparona buat balung nebe make atu entrega oficialmente ba alim bonita no bonito an sira husi orfanato ninian ye espera katak buat nebe ami lori usine utuan mai be se beneficio pa sira ia sernia proceso aprendizagem ninian so tamane kureza kala hatene klientan kono bedane tirmai ita tama ba sermoni entrega sasang nina come on. Laos detne ihamos atividades sira selok hanesan concerto música, reflexão, na celebração missa Eucaristia e a Igreja São José Operário Maubara. Ikus mai tak hokari aifunan iha lagoa masin Maubara ida nebe hanesan fatin ikus ba Juventude Balu nebe mate iha acontecimento massacre Santa Cruz 12 de novembro tinan rua nulo resen walu liba hodilori Juventude Balu nebe hetan oho husi força Indonesia iha acontecimento refere ni mate isim basoe iha lagoa masin Maubara ninian. Oke, sister lover sira hotu dadang ne hoya fatin lagoa masin Maubara ninian. Hanes história ita under geração fog hana ita precisa tu hatene kona ba fating nebe maka ihane hanes tuir informação nebe equipa sista hetan katak iha jovem lubu kira nebe maka mate iha massacre 12 de novembro nya dili no consegue tula iha kareta rua katolu kahat nebe mai fating jane hana orsia tu klian lutan ita sida dali hamutu ko família vítima husi 12 de novembro nya fating jane atu bel hatene informação klian kona ba jovem lubu kira nebe mate fating jane hana idane sa hanes passo importante liliu ba iha programa sistem yang também liu programa sistem yang hakara tu bele hato ba mundo toma katak liliu ba estado katak fating dan sai hanesan fating dan nebe maka descansa ikus husi itane maluk jovem sira nebe maka mate iha tinan rua nuru resin walu liba iha loron sanusin rua fulang novembro tinan rihun rua sian resin iranian tamane maluk sira honoi atu klian litang informasi claro litang kono ba fating dane fating simples wan dane awni tara dali hamuto ko ex deputado nebe maka husi mawara
baranian rasik atau hatin informasi kon ba fatin dan nenian nomos hanoin lius oportunidade ne bele recomendamos ba estado atau bele hareba futuro atau bele tau netik fating monumento ida nebe mak digno ba ia jovem sira nebe maka mate ia 12 novembro liliu ba ia komite 12 novembro nya so tamane haloka itu sister lover haloka halo itu posir curioso tamane tu irmai tabada dali hamutu ko ex deputado nebe maka usimo baranian dadam tu irmai tabada dali hamutu. Karik bele introduce ela senhor deputado Ninaran depois karik iha bele haten untuk informação ema hirak mak mate iha 12 novembro nya depois ikus melur meto hene karik bele introduce ela ba iha a minha programa sistemnya atau nele ba mundo toma que bele conhece bele haten fatinha. Bom, obrigado. Em primeiro lugar, no dar geração de tempo, não? Hamutu com o colega Sira. Sira bem mate na mi conversa, a mi kuliah kata kita escola bebê ko di saida. Enquanto funune ita lahaten tuir banhira makto. Também dane maka quando lorong ohine la ozet mai hene make sempre hanoi fila bakoto. Mas ia uma moça sempre halo reflexão o di hanoi balia fuan sirane maka la consegue imagina kata ko hin lorong liberdade ne bele to e fuan sira bele ita bele mais expressa livre ansane também dane maka atotete kata informação geral normalmente ne ita rona 200 e tal 250 e tal mas realmente liu dane ya tam iha ne haula os diretamente mai be iha sasin morisida haunoin ba oine ni tem que marcar presença para nebel expressa kata oinsa nebel halai sai momento e matiru ne karek mas ne lori ram takani isim para matene nya mate me fakar ini halai sai fakar ne conforme informação careta 5 mai karai maka lori mai hene mas Fatima kita lahatene idane 99 balu mosene 99 não 6 de abril massacre Lixanian balu mosene então desculpa Fatinha nessa nessa destinado para força Indonesia yang sernya atau bele mai fakar itania jovem no Timoron ser mate ya Fatin destinado ne ema militar ni ala os estupidez para tu diangkat mai lekar luang barak liu ita lahatene ya nabe por exemplo pelikan atau lokene ke ema hetan matiroi barak ita momento ne segredo tetep ema sira be Hansi balu parece que sira koi hotu. Tem que hotu para bele até te sai kata ema mate hene. História ahonoin abamburua se quebra to serne hotu tamba ema barak liu sira be ida rua tolu ne sira tau hedalam para ten tamba ya momento numa Comissão de Direitos Humanos turma inquérito então sira tem loke sira fácil ne porque eba de nem tolu nem hade lá os 200 lá os 300. Então, hanoi aproveita husi programa sistan ini husi jemeng nebe mak mahifatin nene. Hanoi atu bele ke buat sotu nebe maka durante ne malahatene los kalai mundo tomak lahatene I hanoi ema barak masih dokune se fatin ema rona mai be dihandet dian posu ida nebe mak mau bara los kalai mai be malahatene visita fatin jane no sidok hatene fatin jane kata ema barak boto tu fokus mak ba iha foka mak ba iha dile. Mas la iha kata iha mau bara nemos iha. Ya. Sim, fatin ne hau kuliah na sira komite 12 hau hanoi sira kala ser possibilidade ou capacidade organização ini yang capacidade financeiro mos maka se afiar kata mai oi se loke organização ne luantam para haver envolvimento usi camadas todo bele yanaba para odi buka tuir lolos restos mortais ira laos de 12 de novembro mas be sira ne be ma capturados depois lá com paradeiro to agora desaparecido então tem que retar. Karik liameno nikus ba governo lisi programa amnya programa sister ini karik liameno ba governo lili oita ba governo ida agora ne atu o insatu bele hare bene. Okay, liameno ba governo hanoi e governo nelaran mos haula bela tete materes torsir mate hotu ne. Sobrevivências barak ne be maka sai governante mos. Mas be hanoi secretário Estado Assuntos Veteranos karik mos tem que rolar atenção muito mos baidane para ver se eventos iransane la bele fusik mateng autoridade tem que mos circular ida turma autoridade lilu administrador mínimo to craik na administrador
ne bele reuni ni se fisukusira para bele se fisukusira lori comunidade la precisa osan comunidade lori ai funa ne kuda rasik ne ku ni lori mai ai funa kuda patawa matemia lo sema maka Tuhan. Então comunidade precisa organização, precisa ordem ida nebe maka mai usi autoridade sira maka organiza rasik. Tamane mak ia 2010 fatine ohing hanoi atu lori balu ba husi ketasi mas como ita husi leona mas ia 2010 ami fahe ami mai tau hetasi i husi kene. Nebe hanoi katak governo liu komite 12 inclui tem que envolve makasia ministério exige ba ministério veteranos para bele mai oi ita la bele so tempo ne babi be ko sir ne ruine bele na beng horai hotu hanoi ainda ne mak importante liu se itla foto então tem que hari monumentos dos heróis e a posto sira e ida ne merece hetam monumento ida haune mensagem ida ba kikuan sira estudante sira Imirona quando colega sira balu mate ona mai soi hene be hula hatene na rua ne be ho hau hane samawalin rasik nitu ho ameu quando amne intolo turi ha moru amni escola Externato São José ne moru leten ami conversa ia hatete basina rua in rua abang berua sai saida sira de mate antah mo jam mate magita ni solução ikut mai tane povo itane raida Sono liberdade orang pakar sulit tambah buka jalan los au mate kamoris boleh ngobrasikan iya loron hati bulan de setembro lori kumai tatoli lori lia fuan lo atoli bluan totu akatak himor ukon rasikan Também dane hanesan juventude zera sanfong pode hatuta na fatin realidade hirakne ba juventude maluk li husi sirania asaun karidade nian. No dormori vita ema Juventude Zera Sanfong debemos participa em cerimônia importante nemos hato siranya sentimento. Hau agradece TVS também bele oportunidade mai hau no dar pessoal mai hau atu bele guia ou anima juventude usima barania. Hau agradece TVS. Obrigada. Karek ba futuro nene saya maglina karak. Dia ba futuro hau karak saya nesa artista ida atu bele lori timor ba oi. Unsa ho metrinia sentimento. Ho sinti orgulho TVS ho
oportunidade dane nebe mak fomai ami nang hira hene anima comunidade mau barasira ami senti orgulho los e ami huso obrigada mos ba grupo comunidade macronicom nebe mak bolona ami mai ha fating dane agradece tebes hafiar kata comunidade macronico se sai buras o sai dia glitang ba iha Timor Larantomak. So, unsa ho metri ninian perspektiva para futuro hakarat sai saida. Diak hau pessoa rasi kakarak sai artista Timor tamba agora dadau kita hare iha jovem barak nebe ke iha talento mebe lakoi laos yang lakoi atu promove lihusi hau pessoa karakato hela ba jovem sira ita iha talento tem que hatudu atunune ita belelori itania nação Timor ne ba oin lihusi itania talento sera makita iha. So, Eldinho, unsa ho Eldinho sentimento pa inhira husi grupo makomni cruz niya convida Eldinho hamutu ko kolega na rua horini mai ha mabara dane hodi anima anima comunidade sere fatinyan. Mesmo itane mini concerto dane kikuan mai penia na kono ho valor ne bem potebes. Karik iha lefuan ida rua kratato? Dia kau contente tebes tamba bele liusi biba idane amina intolu bele usi dili pois mai anima comunidade husi likisane comunidade horkalang ite auto hare comunidade antusiasmo tebes aturona ami tonu liang ya contente tebes. So ba futuro Eldinho hakarat sai unsa? Ba futuro Eldinho hakarat sai unsa? Ba futuro hakarat sai artista nebe famosa o dia klita. Amin. Tan banene sista lover sira hotu na fatin hamutu ko hau ia programa sista história con artista promove tani artista. So, Sister Lovers, continua tauan hanesan juventude dan nebe diak ihirai dane, atunune fini diak nebe mak itabot sira iha bele buras babebek. Hodi hatudu banasang no mundo katak jovem mak desenvolvimento. No haluha ona katak, jovem laos autor conflito. Jovem Timoruan se sai bonito no bonita, no intelektual se wanghira. Kair lefuan ida ihania an katak, jovem laos autor ba conflito. Mai be se influensa maluk jovem siraselok atu hatudu hahalok diak no hadomini raing rasik o dilahusik espaço no tempo ba ema sedet makhakarak estraga desenvolvimento raidoben idanenian. Juventude sira labele heintan bok ang ona ba ho dikria servisu ba itaniaan lihusi envolvean iha organizasaun kreativu sira hanesan Timor Leste Youth for Peace mangwalin komunidade dalan bakrus nomos organizasaun seluk na bemak fo beneficio diak ba itaniaan. So, Sister Lovers, jovem na bemak se hakarak mete konflito nia laos jovem na be bonito. Adeus, hasoro malo fali iha edição tuirmai. Na fatina kompannya programa Selukusi GMN TV, hamutuk Lori Timor Bamundu. Sista lover sirahotu, ida nema kaunia hamutu ko itabot sirahotu iha episode spesial ini dili iha bulan Novembro, loros sirro bulan Novembro, tina riro sasian ini mau boni margum ini di sound iha mau bara. Realiza atividade ação carreira de também kita halu assistir na fatim programa Sista História com o Artista promove tani artista. Wow, bom nih programa nih memang hal yang baru nih fura tebes. Oh, tebes. Parabéns, tambah bela lori wana juventude barak ba. Obrigado. Di programa nih. Obrigado bak. Nih graça maromak ninian. Iya. So buat tebe kami realiza nih mau bara nih hasan graça ida. So liu oportunidade sa karata hato obrigado barak ba.
colega sirhutu mawalin sirhutu nebe maka apoio bai atividade ne nomos ba comunidade tomak sirhutu nebe maki hamau bara tamba bele kolaborawan hamutu ko boni margon espera katak fulan oin katina noin boni margon bele halo dia klitan no halo wow litan atau bele convida artista sira nebe maki Timor lara nebe amne grupo de makomi cruz ne pronto para tu bele promovemos artista sira nebe maki Timor atau bele hamutu ko hau odi bahanano hamutu ko diha hak solo ko comunidade sira maki area rural. Podemos seguinte só você matar um pouco na cera cara aqui. Você tem hal hak hatene te plebes no. Hau sente que sister lover semos kuda cara hatene. Oke, so makomi cruz ne makanaran nia significação cara dihan mau ngaling comunidade dalam Bacruz. So hakaratu mau ngaling comunidade dalam Bacruz. Iya. Pura gloss. Iya, com certeza. So tam hakaratu lori mau ngaling ka grupo Juventude sira nebe maka Iha Timor italaut ti dalam hodi apoio yang masih persisa. Ya, so Sister Lover Sirota honoing durante minuto baru ngelarang mas kelai dina itrua consegue hamalu kita nia Sister Lover Sirota. Odi batene kono ba informação kono ba Timor-Leste Youth for Peace no coletives nebe mak halau iha mau bara. Espera kata Sister Lover Sirota liu se informação idane bela motiva ita bot Sirota liu a jovem sira nomos artista sira nebe mak karek tour malirin hela fating o ka hanesan susaratu bela promove hala favor serviço hamutu ko boni margo nomos equipa sista ninian atau bela promove ita bot sernian atau ne ema toma ke munda bela kunesi ita bot sira. Tamane ba Sister Lover Sirota nebe mak karek hanesan iha kritiku ka sugestão bela contato me ami nomor telemóvel nebe mak kami tahu na iha karai atau ne bela karek iha atividade rumah bela contato ame atau bela halo cobertura. Ya, tamane na fating asista minha programa Sista História com Nova Artista promove tani artista. Yay!